Di nga palabas, iti panagtaktakder ni Dominic iti igit ti kalsada amang ururay iti tao akasin narak na, napalabas na tilugan ni Victor. Ket nakita na ang nakalugan dagiti agina a Criselda ken Elisa. Gapo iti dayta, inyawag na dagos kanityona. Idi nakasangpet ni Victor iti pagtaanganda. Lita, asaanen aras baalan ni Chona ti pungtot na, anang sabat iti asawa na. Ita gagayem, denggen nyo ti tuloy ti nobela anapauluan. Si iti barukong. Anya ti basol ni daddy ka ni mami. Lolo, agawaan niyo tagpaimpag. Tapno saan kayo agpayag dito hospital? Sa anak saan nga agpayag, apaw. Tatang, saan niyo kumasawag ti kasta? Naragsak ako namatay. Nakita ka matlaangan, iti panagsublay. Tatang, saan kayo kumangagsang iti kasta? Agbiag kayo pa iti napaot. Lolo, saan da ka di kayo tamakatakunay-nay? Amban, apaw. Agawaan niyo nga ron ti agpaimbag. Nakapsutan ti pagay. Ito nga ron apagasan da kayo. Saanan. Agsaysayag kayo laang iti kwarta. Napanpatag kayo ngam iti kwarta, Lolo. Namatay kayo. Asinong tupay ti mangimaton iti syapyo. Iso apakiridan niyo kumatipakinakam yo, tatang. Ayop ka, Victor. Ti amok na lipatan mo ni Criselda. Ngam saan pa'y madgayam. Yun, anya man rin ti sarsaritahin. Napanan niyo kin ni Criselda. Kat kadwayo pa'y di anak na. Ayop ka. Sabali ti adday ti panunot mo. Sungbatam ti saludsud ko. Sa dino tinangipasyaram ka na agina. Awan tinangipasyara kadakwada, Tuna. Olbod! No ti bagbagak. Apay nga rod ngayon lugan mo iday ti kotse. Gapo ta injayak ti panaglukan da. Nakita mo? Di saan na ka nagbidot? Oh. Wen, Huh. agpaiso ngayon lugan ko idahani. Ngem, nagturong kami amin di ospital. Anya? Wen, Ospital? gaputan na confine ni Tata Damian iji provincial hospital. Kat gaputa kaya't kumult asarong karan. Isu nga injayak ti panagkakalugan milangin. Diyak kaya tinaramit mo, Victor. Diyak kaya nga ulitan pa eh. Awan ti dakas nga naramit ko, Tuna. Isu adyak ngay kari. No saan ko nga ulitan dayay. No kaya't mo ana ornos ti pamilyata. Liklikang ni Criselda. Tuna, isar din mo ti kinaimon mo, taamangan no isu ti pakarakrakang ti pamilya tayo. Sigurado nga inapalakit din ni Chona ni Victor. Gapoy timpadamag ko kang kuana. Saan pa yan nagpatingga ti panagibales ko kada kayo, Chona? Victor. Ni Victor. Gusto na ito yung mawawag. Hello, Victor. Dominic, apa nga yung pulong may ti asawak ti panakakita makaduwak na kita ginakil silba ginilisa? Tanya ko matidakas na nun ay bagak iti asawam. Malagsid lang no at damilagro ngay naramid yokin ni Criselda. Nadalos ti konsensyak, Dominic. Intulog ko lang na kita ginay ito ospital anak ay konpainan ni Tata Damian.
Madlagayam. O di iso ti bagamit ti asawam. Amumat kayang tigalan ni Jonah. Narigat na makawawat iti sao. Problema yon nga gasawa na ita. Sandagman ngiramraman. Indanon ko lang tinakitak. Inton maminsal, pare. Kasanto ko man at tila at dangay pulpulong mo ti asawa. Ops, di nakbiyangan, di naklapdan. Sana dakas nagipulong. Basta pod no lagi di, ti bagbagam. Daddy, anya tinangapaan ni Mami ka na kayo? Kwa, iho. No ibakak. Ang mga namasaktan mo ti anak ko. Tani Criselda ti talaga nga da idi dito'y pusok. Apayan ay mayang kayo maten. Anya ka di tinangapaan ni Mami ka na kayo? Saan mo nasaludsudan da ita, iho? Mas dawak lang amin, Dad. Tay talaga makita ka akas titigtig na ni Mami. Gagangay lang nga dadagiti saan mi apan nagkinaawatan kini mami mi iho. Mukhaano pa yadandan niya ako naggraduar. Isupay ti panagsinubang niyo. Di ka madanagan, iho. Saan nga agpaot ti kasto ya sitwasyon mi kini mami? Nanda na panunod ko. Tapno maay-ayo yun ni Mami. Anya da ita, iho? Inak gumatang iti sabsabong nga itid niyo ka ni Mami. Kas peace offering niyo kinkwa na. Anak, agawid kan. Siyaklatan timang bantay ka ni Lolom dito'y ospital. Wananang, tay naklabandag ito na murangan ni Lolo dito ospital. Agan-anad kay ti biyahe, anak. Wananang, inakon. Ay, agyaman ak Elisa. Tadimteng ka iti biyag ko. Ni Victor. Iso da iti umawawang. Hello, Victor. Hello, Criselda. Nakita na tayo gayam ni Dominic ang nagkukuyog ka na Elisa. Anya? Wen, kanti makalakis. Impulong na kini Jonah. Anya nga rod ti reaksyon ni Chona ay disimangpet ka di tabalayo. Siyempre, ang moment din ti ugali na naimon. Inapa na ka? Grabe, Criselda. Anya? Tapagi mo na nakadipay lang, idinto tada lang harudan anak yo. Yak manamukan ko na. Ibagatukan kwa na. Asaan ka aranta nga agawan kan kwa na. Nasaysaya at no si ka mismo timang ipagantukan ko na itinita, Criselda. Anya? Wen, idintukan ka tinambar na. Tawag ang toket ka sarita. Sige, Victor. Itad mo man nga rod kanyak ti phone number ti asawam. Tawagak to. Kat ibagak ken ko na. Ako ko nakalaan. Anyamatan. Nagbayag ti aguray ti jeep apagluganan. Hi, Elisa. Am muna. Wen. Sikat ay apo ko ni Lolo Damian. Mun gayam, Jack ni Jorin. Anak-anak ni Daddy Victor. Anya? Ni Tito Victor ti dadim? Iso tinangilugan kada kami kay bigat anapan iti ospital. Kasta ka di? Pues, siyakmat nga rod ita ti mangilogan ken ka nga agawid. Anya? Di ka madarakan ni Lisa. Sa anak ang barumbado. Wan, tamadlaw kumat iti panagsasaom. Kan talaga saan mo matalanga ti barumbado? O sige, aglugan ka nga rodan iti kotsek. Itulnog ka ni Jibalayo. No dadto.
Agbabawi ak matlaang anang nga hapay ti asawak. Apay nga tanga bidakas to dirignak. No maamo ako no makitak maging nasidad da Victor kan Criselda. Katmata ta nalaos ti panagayat ko kan kuana. Pasiniray mo awag. Saan mo ta nakafunbok? Hello? Hello, Chona. Sino da ito'y? Di na ka din malasin, gayam. Criselda. Apay nga mawag ka. Kaputa kayat ko alaw-lawagan ti panunot mo. Nga niya. Ngawan ti hantak ang mga agaw ka ni Victor. Inapam gayam. Iti pa nang itulod na kada kami iti ospital nga ayan ni Tatang. No kasta, nagipulong ka ni Victor, iti panangapak kan ko, ana? Kaputa na sakit tinagam ka dya asawam. Ti sinalbag na. Makita na. Sige. Apaam latang nga rod jay asawam na iso ti kayat mo. Takitaag. No di ad-adda nga umadayo ti Rick na nakan ka. Jorin, agmay sa kakadilaan nga anak da Tito Victor kan Tita Chona. Ada ka no kabsat ko. Ngam nakidnap iti kayanak. Anya? Ngam saan ta na pagsaritaan na jay? Sige. Ngam, anya nga roti kaya't mapagsaritaan ta. Mabalin ka ti. Ibilang kan, kas may isa ka nagiti pagayam ko. Katuan day talagayam. Pakaidayawak no ibilang nakmat akas may sa kadagiti gagayam mo. Ket, tangay ag pagayam tan. Kayat ko, umatendar kanto iti graduation ko. Ay, anya ganti kurso nga inalam? BS Commerce. Bagay kan kaday ta akurso. Ta adon sa tinegosyo yo. Negosyo na di Lola. Ngam intultuloy dagiti tadakkel ko. Ay, Jorin, asidagtan iti balay mi. Isardang mo titan. Sige. Bumaba ka pa'y Tag-merienda ta pa'y. Criselda, kumusta ni Tatang mo? Adan samot lang nagnaanan ti Agas Dominic. Tasi maya at matan ti panagangas na. Ket jawayag na. Kimalmamot basitan. Iso mayat ita titurog na. Oh my God, intay ti ayan na. Sige. Maramdam Tama nga no, masingat iturog na. Sige. Aywan gayam. Apay nga imbagam kanitsyon ti panangitulod kada kami ni Victor dito'y ospital. Awamot dakas na no na ibagak man kayong kuwana. Wanangam, inapakano ni Chona ni Victor. Anya ko ma. Day takot ipagdaksan na kinikyona. Tanaimon pa'y lang aging kaitakit agasawa dalang aron. Di mo mababalaw. Tasigod nga gayan ayat kami ka ni Victor. Kat ay ayatan na unay ti asawa na. Sa bagay. Ngam no kasjay na lata. Umadayo lagi ditirik na kingkuana ti asawa na. Lakit di. Panag akay kayat umat. Tapno marakrak. Di pa nakasawa na. Naragsak akasarsaritan ni Elisa. Malaksid na amo ti Rupa na. Naema pa niya kasarsarita. Kasken ko na dagiti sapsapulek apagayam. Wan gayam.
Jakmatan nasaludsud kan kuana no nya tinaturpos na. Sana pale. Awagak to iti cellphone na. Uray kat inalak itay ti number na. Daddy, adtoyen ti sabong aginatang ko ngay sagot yo kan ni mami. Kas peace offering yo ken kuana. Agyaman na kayo. Apa yan nabayag ka? Nakita kami ni Elisa di sangot ti ospital nga gururay tilugan na. Iso nga jayak ang makilugan langin kanyak. Kat imanugot mo dad. No kasta, intulnog mo ni Elise di balayda. Wan dad. Igbagbanta kinayat nakit damo nakamakita. Inyam ambok ti bagit ken kuana nga anak da. Kat Naglaw na mat na nasimpet ha. Isa limugan iti ko check. Nasaya at nukasta iho. Dad, nagamot ti rupa ni Elisa. Na mapaya ka sarsarita. Wen iho. Ket mayat ngagbalin ang may sa kadagiti pagayam mo. Agpagayam kami, Dad. Nasaya at nukasta iho. Tabaring no matulad yung tisingad ti panagpagayam inidamamim kini Crisilda nga inana. Sana nga po na si Tilagip ko dyan ay sawang kanya kitay ni Criselda. Sige. Oh. Apaamlat ta ni Victor no iso di kayat mo, Jonah. Takitaag man. No di ad-ad nga umadayo tirik na nakan ka. Oh, sana mabalin nga madayo man ang tirik na kanyak ti asawak. Jonah? Victor. Kagura na karipalaing nami? Ato yan. Awatan to'y sagot ko kan kasabang. Kabaring numalay ayan ti mautot mo kanya. Thank you, honey. Inakanak? Di mo kaya? Kaslakurang. Amokon, tapno kompleto, Victor. Sorry. Jonah. Agyaman at pasanak batlang nga nakagura. Basta ikarim. Saan mo ton akakuyong ni Criselda? Anyo? Kasanuno, adda tagiti kong daway asan amaliklikan na panagkuyok mi, honey. Basta, liklikam, honey. Honey, agasawatan. Kat saan na kun ang maagaw ni Criselda iti ikot mo? You ready, ho? Effective tinapanunot mo. Nagkapya kami ni kinimamim, kapiti sabong nga insagot ko akas peace offering kinkwada. Uy, nagsayatin o kasta, Daddy. Sapay lang ko Tasan kayong ton nga agsubang? Diyak maibaga, asaan to na masunutan ti panagsubang mi iho. Ngem ti pagsayatan na, kit saan mo't lang ang narikat ngay aywan ni mamim. Un kayam, Dad. Adda pa panakin ton madamdama. Uray kat awan mat klase. Papanam iho. Mapanak iti balay da Elisa. Apay. Anyatin kay bagakin ni Elisa. Kaya't ko lang nga kasarsarita, Daddy. Sus, sa balin sa tirantam iho. Ha? Anya ka diti aday ti panunot yo, Dad. Amagan mo't ngaddan na limod a panagayat mo kenkwana. Ha? Awan, Daddy. Agpaiso, iho. Wait. Nadan to man rumusing a panagayat ko kenkwana. Da kayon to ti umuna apang ibaga. Sige. Sige, Dad. Pakibagayon tulatan ka ni Mami.
Apay, Jurin, sa dino ti papada. Ah, Mami? Napamulagat ka. Kunak, sa dino ti papanaam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.